U organizaciji opštinskog odbora Crvenog krsta Bogatić i mobilne ekipe službe za transfuziju krvi Šabac sprovedena je akcija dobrovoljnog davanja krvi u Uzveću za davaoce iz Uzveća i Glušaca. U ovoj akciji odazvalo se 94 davaoca krvi, od toga 20 lica je odbijeno, tako da je krv dalo ukupno 74 lica. Davanje krvi se u Uzveću održava već više godina i ovo je tradicionalna blagovesti i na dan zdravlja se daje krv i tako da smo tu uvek imali akciju davanja i imamo dosta mladih, zadovoljni smo sa dosadašnjim odzivom. Ja bih se zahvalio svim učesnicima koji su dobrovoljno dali krv i sponzorima koji su podržali ovu akciju kao opština Bogatić i mesna zajednica Uzveće. Želeo bih se zahvaliti svim dobrovoljnim davaocima. Na Svetski dan zdravlja, kada je i organizovana ova akcija, ohrabruje činjenica da je među njima bio i veliki broj mladih iz oba sela. Za neke od njih ovo je bilo i prvo davanje krvi. Ono što ističem, to je veliki broj mladih davalaca, dakle onih koji prvi put daju i ovoga puta zaista čestitamo mladim davalacima koji su ušli u klub davalaštva i nadam se da će i u buduće biti na zadatku. Zahvalnosti i organizatorima, pre svega mesne zajednice Uzveće, jer oni su sad domaćini. Nadam se da će i u buduće sa istim žarom i sa voljom organizati ove akcije. Prvi put sam se odazvao akciji davanja krvi zato što mislim da je to humano delo i da će pomoći drugim ljudima. Ova akcija dobrovoljnog davanja krvi se već tradicionalno organizuje u Uzveću, a sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u septembru u Glušcima, također za meštane ova dva sela.